Dobar dan! Dobar dan! Htio bih probati par električnih gitara, ali da je prvo Fender Telecaster. Može, izvolite, evo, bude vam kolega naštimao gitaru i upalio pojačalo. Ovu ćemo, može, evo ide. Evo ga. Hvala ti, stari. Ja bi mogao sad nekakvi Epiphone Les Paul možda. Evo ga. Evo jedan Les Paul pravi. O, Petar Zelenović, to mi radi. A jel bi mogli možda sad ovog Arrow Tailsa crnog probati? Može. Hvala ti. A daj mi molim te da probam onog bakrenog Jazz Mastera. Aha, okej. Bakrena beštija. Ovo predivno. Evo za jednog vrsnog gitaristu 10% popusta. O, hvala, ali znaš kaj, rado bi probali još onu jednu špičoku u plavu do zdola. Evo, stiže. Prijatelju, 30% samo za tebe. O, pa baš ste me lepo iznenadili, ali znaš kaj, ja bih probali još onog jednog crno-crvenog Greča. Ide još jedna. Prijatelju, Gospodine, osvojili ste ju. 100% popusta, 100%. nakon naših dozvoli. Evo, nek ti služi puno kilometara sa Sweet Child O' Mine. Hvala, bok.